Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 1 bazar ertesi günü. Prezident Petro Poroshenko Ukraynalarını yanı 2019 senesinin başından hayırladı. Öz hayırlavında devlet başı 2018 senesinin mühim hadiselerini kayıt etti. NSA'sı Ukrayna'nın avtokefal Ortodoks Kilisesi'nin yaratılığı olğanını bildirdi. Onun sözlerine göre bu memleket Avrupa tarafdarı olğanın ve ruhi cihetinden Moskvadan müstakilliginin daha bir isbatıdır. Petro Poroshenko işgal etilgen topraklardan yaşaganlarga da müracaat etti. O yakın vakitte düşman bu topraklarda yok etileceğine ve Ukrayna topraklarına barışık yaşayış geleceğine büyük umutlar bildirdi. Найгірше теж позаду. NSA'sı artık geçti ve endişetlisi artta kaldı. İleride gelecekte iktisadiyatımızın ketketi artırılığı ve yaşayış seviyesini gayrıdan teklenuvu. Bu ortak işimizin neticesidir. NSA'sı saylaf aldı kureşi vaktinde bu inkişaf fileslerini tap yok etmemektir. Çünkü onun fiyatı pek pahalı oldu. Ne kadar kurban oldu, ne kadar gayret koyuldu. O zaman biz mutlaka galebe kazanırmız. Herkes için yeni sene hayrının kelsin. Takdirimiz bizden kaçınmasın. Rusiyanın Magnitorsk şehrindeki mesken evde olup geçken patlap sebebinden 8 adam öldü, 36 bellisiz gayip oldu. Çelebinsk vilayetinde yanvarının 2'si matem günü olarak ilan edildi. Kurtarıv ameliyatı vaktinde 11 aylık bala tapıldı. O tahminen bir gün dağıtılıvlar tubunda yatkan. Adamlarının kudurovunu 24 saatka toxtattılar. Da olabilgen eşilmelerinin aldığını almak için divarlarını bıram piketmege isteyler. Dekabrinin 31'inde sabah erti 10 katlı mesken evinin dairelerinden birisinde gazının kaçıvı sebebinden patlav oldu. Neticede binaga bir kırış dağıtıldı. Bu yerde 111 adam mesken kaydının yaşaydı. 9'u daire kiraga alalar. Moskvadaki Gorki parkında taylaq üstündeki eşilgen tahta köprü sebebinden 13 adam yaralandı. O yerde adamlar yanı yıl bayramını geçiriyediler. Köprü eşilgen vaktında olar Rusya gimnini yırlayediler. Yerli memurlar bildirgenine göre sebep donatmanın bozuluvlarının taylaqının etrafı sarıp alındı. Yanvarının 1'inde Kiyev'nin Mariinski parkında 200 adam iştiragının birinci marafon çapıvı geçirildi. Olivye salatası dep adlandırılgan çapıvda sağlam yaşayış tarzının tarafdarları iştirak etti. Küçük marafonga olivye salatasının kelgenler mahsus hazırlanılgan bakşışlar elde ettiler. Bular ödelgen ekstremal eğlenceler misal olarak paraşütle sıçrap. Çapov meselesi ve mesafesi sene deniştirildi. Bu sene 2 kilometr 19 metr oldu. İştirakçiler yeni yılda yarışmege istegen maksatlarını numaralarına yazıp koyaydı. Yeni yıl sport ile başlanğını pek iyi. Bunu pek beğenем. Sport ile yaşayış tarzı sağlam yaşayış tarzı. Men yaxşı çaptım demek mümkün. 2019 senesi için gayet iyi bir start yaptım. Более 200 человек. 200'den ziyade adam kaydetilip bugün bu yerde yeni seneni sport tarzda geçirmek mümkün olğanını göstermek için toplaştı. Bunu diğer adamlarga gösterip, onlarını da celp ettirmege tırışamız. Bizim halkımız sağlam olğanını isteymiz. Öz medeniyetini bilmek ve unutmamak Kırım-Tatar Kamila Saadat kadimi Kırım-Tatar örneklerini zemanevi nağışta kullanarak onlarını gayrıdan tikley. Kiyev'deki evinde balaban olmagan ustahanasında kolleksiyalar yarata. Sonkisi balalar için oldu. Onun en büyük istegi Kırım-Tatarlarının urf adetleri hakkında daha da çok adam bilgenini istey. Kamila Saadat'nın hikayesi hakkında levhamızda seyretmege teklif etemiz. Kamila Saadat urba dizayneri. Onun bitası, anası, herkes tikiyedi. Я выросла в среде. Men öyle bir muhitte östüm ki bu basma oya gipür arasında.
Камила Кырым-татар о сүргүнлікті Өзбекистанда доғды. Милина ғышқа оны битасы огретті. В период депортации, когда их Битам озы пек чоқ нағышлайды ве сүргүнлік вақтында, баракларда яшағанларында, ағыр шартларда, алышылымаған шартларда нағышламаға девам еткені ақында тариф етеді. Бұлар келімлер ястықлар еді. Озуне урбалар Камилада мектеп талебесі олғананда тікмеге башлады. Ама севімлі еші бірден зиянатқа чевірілмеді. Тибет институтта оқуыны тамамлаған сон қыз криминалист олып çalışмаға башлады. мое окружение, друзья говорят, ты что? Етрафымдаки адамлар достларым дейлер сене. Сен ойле гүзел бойлю лятив қыз олып та морг деген ерде çalışacaksın Зенатымны Қырымда деныштырдым. Анда 90-нчы сенелері Өзбекистандан кері қайтып келдім. Бірінші оғлысыны доған сон өз ательесіні açты. Все закрутилось. Ойле яхшы олды ойын тақымлары için театр, için цирк, için бұйық сымарашлар олайды. Өз ватаныны туған Қырымны Камила 2014 сенесі терк етмеге мечбур олды. Русияның ишғали алтындаки ярымадада яшамаға истемеді. Думали, что это не... Чоққа сүрмес деп тұшындым, ама бұл қадар елға әнді созылды. Ватанперверлік мевзусы пек актуаль олды. Танышларым, достларым әнді Киевдеке, яны достларым бір шей мили услепті тікмеге Риджанин мұраджат етіп башлады. Яны урбалар коллекциясы балалар үшін бұ ерде қавми темеллеріні көрмек мүмкін. Здесь я использовала орнаменты цветочные. Бұ ерде мен чичек орнеклеріні қоландым, мұны бұ гүл қадын темсалі. Мұны бұ ерде текенчеклер бұда Қырым өсімліклеріне пек хас. Коллекцияның сәрлевасы гүзел Қырым. Бұ әрбір Қырым-татар үшін пек туған дүйғылар яратқан сөзлердір. Этим я хотела подчеркнуть. Бойле серлеванен Қырым тек дүлберве ажайып олғаныны, ода пек гүзел олғаныны көстермеге істейді. Бұ коллекцияда Полонияда кечірілген ярышта Камила Саадат үшін біріншілік кетірді. 12 украин дизайнжі бұ ярышта Украинаның түрлі бөлгелеріні тәқдим етті. Показать, насколько Украина не қадар чеші түрлі олғаныны көстермек, не қадар әр бөлгенің хусусиятлері бір-бірінден фарқланғаны көстермек. Амма айны заманда Украина бөлінмес мерақлыве иджады олғаныны көстермек. Бұ коллекцияның тәқдимі Киевде де олып кечті. Камила азарлаған урбаларның орнегі әрбірісі өз жесіне, өзгін ве әрбірісінің өз манасы бар. То есть повторение. Ескі ресімлеріні земаневи урбаларда құланарақ 100 ел 70 ел әвелсі күтлеви тарызда йоқ етілген ве ғайып олған байлығымызны ғайрыдан тіклемеге бұйық үміт бере. Камила Саадатның фикірінже бұл Қырымның ишғалден бошытылуына оның иссесідір. Урметлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз әдіда дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.